Kigendo gya kabere musabere umuntu gorogwe President William Ruto igoro naro je barwete statement una abana babaitwa masasi aba bakubonse piba itwe serikali ita masasi nango bahakana bari gaki mwaje kwa serikali boita bandeme gora nero bahakana mwante bagerende yani ngyo boitoro monto mara salisasi akwe nando maya kana wana jiwa se jitie taxi ngande ko bahakana nje wononya bantu bakala Ruto one time ikigyo kagise ni todo toda serikali boita abana bake nando maya gutangasira nabono nabaitete nande bigambaka noyo baitete tana bwa twade kume tumanye ko manyanga uyu iteta abana totaraje gutumika kiwe se jitie taxi tobakane ubwati rwobekirumu usabona mubengo bambaye umweshimiwa yokora kitundu ora atatedinga imfuto tige sentole serikali atatanga ligere runandagere tembimbe tendobwe tigandagere bona bakoragera abana inji nutige chere bai ekyale toikwete bune bona ashenga kiye Ruto bune iro president bichi ko dirima tiani abege tari arko be kali godi ngadi ndige tainse di godi Ruto garusi bona more be bona asmoro Senge jodi dici che Ruto ide. Dico dai devo salvare andava minto. Monya ko to sare. Unande bunge moroje nko mara botambe na umuntu aka endele enyagitari. Boko beke ka diri asha wade una sha tegoko. Useba namoro ngata. Ole ne to dara janka ego dana tuaragi. Dor gora bandro ko bunge shae kolegas. Ukiaro de konde ni moto ego to kwa ne ro. Ase igo ongo saba abana yaba baminto none polisi serikali ditangani ruane de minto bigo tokanya uno mugu umusi oroje daliyo muliro yali oje de ne konga abana babe kakinsa no jineiro Ruto de bere abana bakwana na gaira onyo ko bodiria na de kisum de ne konga abona ni chamba de Ruto mbiaro tu ikiare bile na mageni abede ne konga umuntu gusikero oso agusi le manya ko gende ro jereria o kisumu bona akinda ni Ruto matenga ba kusimba ko keta kere bitu ne yegende ne ke tikienda ke kiari ko tikienda ki arusi wo ke kara ko rasuaria naro sedi le ni toto tena oje na boigo ya to korana na Ruto 2027